Ćao youtuberi, lijep pozdrav vama. Evo da napravim jedan video kad je zima, hladno i eto. Šta sam si kupovao, recimo koje čajeve sam našao. Recimo ovaj čaj je njemački. Njemačka proizvodi, znači to je njemački čaj. Znači on je nije kao drugi čajevi. Recimo kupite od kamilice čaj, napravite si čaj, recimo jedva da se osjeti na kamilicu, znači katastrofa. Ovo je jedina marka čaja, njemačka proizvodi, znači uzme se ta vrećica, kesica, raskida se, ne mora da se vidi šta ima unutri. Kad se vidi ima znači žuti cvijet, latice, znači sve ima i kad se napravi od ovoga čaj. Znači, znate da pijete kamilicu, znači ova vrsta čaja, ta firma koja proizvodi, pravi kamilica čaj. Taj sam kupio eto za zimu da se ima, da vas ne uhvati gripa, prehlada i šta ja znam. I naravno neizbježni crni čaj. Crni čaj je dobar što ima i kofeina u sebi, neki 50 mg kofeina u sebi ima. Znači ko hoće recimo da smanji, ko pije puno kave, možeš neka čaj pa ti malo ublaži, ne traži ti toliko kave, jer kava nije toliko zdrava za pit recimo. Recimo i taj crni čaj diže imunitet dosta za zimu, da vas gripa, prehlada ne uhvati, da imunitet da imate jak, šta ja znam. Crni čaj je dobar, to sam uzeo. Uzeo sam zeleni čaj. Znači zeleni čaj sam uzeo sa limunom. Znači to je vitamin C što ima, a zeleni čaj je normalno zdrav po sebi, isto ima kofeina. 30 mg kofeina ima u sebi, da. Znači zeleni čaj isto diže imunitet i što je dobar, što da vas ne uhvati viroza jednostavno, to je da on diže imunitet, jer niko ne voli da je prehlađen, da ga gripa uhvati, a to je sad normalno zimi, širi se zrakom. I još jedan čaj što sam uzeo, mango, limun i kako se ovo zove, džumbir. Znači mango, limun i džumbir. Znači ekstra čaj. Džumbir, recimo ja sam kuhar, džumbir se koristi u prehrani, jako je zdrava namirnica, koren, kako god hoćete. Znači ekstra je zdrav, a čaj je vrhunski. Znači mango, limun i džumbir. Ekstra. Isto imunitet diže, da vas ne uhvate virusi i koje šta. I onda isto za imunitet, za jakost, ista firma koji njemačka, koji kamilicu što pravi. Znači aloe vera i još neko bobičasto voće. Znači ekstra je. Znači aloe vera i neko bobičasto voće još. Znači čaj je ekstra. Dobar je za recimo kad kasno legnete pa se rano morate probuditi, idete pa treba da se razbudite. Popijete ovo ujutru. Znači prođe vas, ali dobar je za mamurluk. Ko pije, za mamurluk je isto dobar. Eto toliko što se tiče čajeva. Te vrste čajeva si uzmite, recite im, recimo ima neka vrsta čaja. Neki afrički čaj, naranđa i taj si nisam kupio, jer sam ga imao pa neću stalno ponavljati, uzem neki drugi. Znači naranđa, crvena i cimet i ne znam da li je limun ili neka još biljka tamo. Isto jako čaj zdrav ima. Znači čisti tijelo od toksina, od svega, sve piše. Znači ekstra je čaj. Čovjek kad popije, ne znam, 2-3 te, osjećaš se pun snage, pun energije, znači obnovite.
recimo, eto, i to je ok. Eto, toliko, jedan kratak video, te čajeve da uzmete koji vam dižu imunitet i koji imaju vitamina C sa limunom, šta ja znam, sa vamo tamo, da vas ne uvati gripa, prehlada, pošto ovo zimsko vrijeme, katastrofa, puno virusa, puno toga, pa eto. Eto, to je jedan tako kratak video u vezi toga i budite mi pozdravljeni, lijep pozdrav. Ćao.